Unang-muna po pasalamat kami karetang makatatangkilik yung Kapampangan TV, pong yung kami channel, Kapampangan TV ya po na. Reta pong makasubscribe, kasi ating pe may sponsor kaya kami, pe padala yung 10,000 bala Canada, kitang kaluguran ko po. Ngayon, isusuportahan na kaya po. Ngayon, rin pong 10,000 na rin kaya pong kaya, pisabi-sabi mi, January 14, karimila pa me. Tuto po ini na, ala pong along kalaraman. Kaya pong January 14, 2023, ipanmemila po rin baka mamagot kayo mi karetang makasubscribe mo. Ilang dinan mi reta. Ne po. Tuto po ini, 10,000 January 14, i-raffle kayo mila. Ne, retang makasubscribe po kayo ng YouTube channel. Kanya po nung ako makasubscribe kayo ng channel, ala kayo pong akwa ka rin, ne po. 10,000 la po rin pedala na. Ngayon po reta pang bisang mag-sponsor, open kayo po. Ne po. Tatanggap kayo po. Reta pong beyo naman, pamemila mo rin po. Agit yun naman po reta pera yun, pamemila. Tuto po yun po. May padala itang kaluguran ko, King Canada. Para kanong pamemingkay, para suportahan niya mo rin channel mi. Ne po. Muna po, pasalamat kami po. Reta po nga po makasubscribe. Mag-subscribe na labahan na miyabi kayo kitang parapol mi ka rin 10,000. Ne po. Nung kayo po, dagdagan mila pa rin diyang alam mo ka ba na biyas, pwede po. Dagdag mi yan, ne po. Pasalamat lang po kung ano rin ngabi ako. Salamat po karang maka-subscribe kaya kami. Sana lagi wala pong Alben. Tsaka i-share yun na po, banda pong dakal tamungan po mga-subscribe. Next. Adakal pong salamat kaya pong migay sponsor kaya kami. Ito palang. Ay, nang balang sponsor. Wala po rin kasi pasabi lang yun Batang kayo. Emin na po bang gitar lagyo pero pasalamat kaya pong dakal kayo. Tsaka nung yari pa po makasubscribe. Subscribe yun na po, banta po, mitagal kayo po kay Rapol, dakal po salamat. Ito. Ako salamat dyan, kaya po mga subscribes ko. Kung kayo... Boy pulo lang. Lali mo rin, ako na yun rin. Sige, diretso yan mo. Kasi na mo. Diretso Ito yan. na. Pare, may po rin pabanggitin lang yung mo. Pero dakala salamat kaya suportahan mo kaya kami na pare. Ayun, mo naman pare, pamemila. Tutoy ni pare, pamemila. Na pare. Dakala salamat. Kung kayo pare, dagdagan mo pa si Bayo na pare. Di pare, salamat, mimingat ka kay pare. Okay.